Unong ay kitian kapan usla blok Congress Committee ubak Bob Stanwell Marbanyang uloong baka jingong kiwe baka Congress katelat hapan usla constituency kadai tang kaktian bala shutau. Habak ranch kilat patai kubor ubak Bob Stanwell uloong baka jing shisha ka Congress kalanang klain bun sya menta ka kenti ling baka jingwan ya sok kinong ilam na kiwe kiseng sign perthe kumba Edmond Kongai na ka TMC ubak sinopil taryang uwe ni kinong tre imlang sa lang na katan nang ta ubak demoy sing kong jiram ubak judan haka UDP bat kiwe rudi. Uloong baka election MDC House Nam Arjat Khat Khandai ka Congress kala job na Kanongshkan constituency Henry ke MDC kala shet kala da ka baka pet hadien bala job. Hakani ka kinti ka bamenta ka Congress ka doni ka Jinkerman banra biang ya ka thong na mar bakala yo ya ukertong batbet bat ubapau bha ka than uba monach shabong. Ndengar kwa ini kisah begitu afi. Au ada kata hakapor ba pastor imino na parti Congress. Dan tu kapor sisa Kongres kahir kayo tang khat wispa hakapor ba kun udak terendam. Te hadir ada khat kendai lawan nak Kongres pan tiket nak parti Kongres jongi bat kan ke Kongres kai lajok akan ke genti na nongsken constituency pi ban apa panong ya pi hae ke telot ke parti lebih baik au arja arhula mo bagi kun bat nilai kun teng kun doyap wat langi wat laka ong ban kitolot andai nilai poi paan akan ke arhula di kum dongin telot hadu mentang nak lain parti Kongres hendak kan ke tuaki ong kitolot kadai tak jingmut dur kadai tak jing parep sneu jong kiwai parti tenak tak kenal ko apa no fi akan nilai ke kenti ke pemerintah ngilanang lain susu bon ba wan penyesno hapo ka konsumsi jongi daki babon kinong pantiket ba demoi khong jiran mo lawan seperti ba edmon khongai lawan seperti jongi ulah tre sistem mini ba sino dari yang lawan menteri lang parti jongi ha nang tulor pi akan ke kenti lele nang kampo susu sakman habangiyai bat bangiyeng ilang i bagi pai pak susunang konsumsi nongken langkadem makro kilanangwan syaka parti Kongres nak takadaw ni klaim ada mentang ngimdai bangi telot ndai ka dai ka disak pare pan ong mentrot ngam pediang akan taiwan ngaku nongkit kam juga Kongres blok Kongres komiti akan tai ya kata pan ong mentrot ke parti jungi ka klaim ada mentang hi hawarjat ka kendai ka Kongres kawan sangi nongkit kam juga blok Kongres komiti kawan pan tiket nangi pelok untuk nilai ada tiket akan bat kelami sakman bat kelajap arajar kat kendai dan rei ke Kongres tak katuk lepor kami non Kongres dan kami ke Kongres mereka Kongres kadang in ke Kongres kelami sewipan dan rei ke Kongres pat kadang in hadu mentah kita kejong kejingmi Kongres kamban kita ai na mentah haki de bor dia mentah kumbangnya cerum seneng kajian kun hi kanong baik ke Kongres bat ke NPP pi namar balai upra kumong ngapa panong sepi panai nusa sepi upra dang dai bat themai mo subuh no kanta ngidang thiet kali themai ngidang thiet patron themai dang thiet judi themai mo barok nginsno tenat dan lagi bere ki tenat kata jinglong themai juga teh tekan ke parti bedang lu kan parti ke bahek kan parti ke la bonsnen tekan parti ke deng aslen lai snen mentang kadang slong themai kemudian kipat pak musuh sinong mi khalaya juni kira itenat kalong themai henry la ya dipor bagi snen kajo ai kan long kumba kini parti barok kilalong pi